Khirtu te in zawa yin chi bai vek ule tunjum video a chuanin Pope Francis a thina phena hian engthil nge om hrilhlawkna chungchang an lo soi thin te chu alo thleng dik chhodon em ti te kan ron let le don ani hun engemoni liam ta chung khanin Pope Francis a chu pneumonia wangin adam lo thu te kan lo she china news shanga chanchin an ron tar langa khovel chuan kan bwai pui ani ama ero chu vandwai thak tak main Vatican News chuan aboral thu anon puang ta a Pope Francis aboral thu an ham puan ta ka chuan Pope chungchanga hrilhlawkna an lo soi thin te chu anon thar tho le ta a chu hei hi nia he khovela hun harsa tak hun thim tak aron thlen main Pope Francis a hi Pope hnuhnung ber tur ani e ti thu kha ania he hrilhlawkna an soidana phei chuan Pope Francis a ron thak tu tur hi chu Christado dal tu Antichrist ka aron ni to anga mitam takte bumin khoveli hun mor to taka min shwai thleng don ani ti in an soya mitam tak chuan he thu hi an beng khon na sain he thil hi alo thleng tak don em ni ti in anin zota an ngai chang reng boka he thil an ngai sak chungchang nge medical lampang chau ani lawa an beng khon zo ka chu 12th century hun laya Irish bishop thu soi hi ni a he hrilhlawkna ina soidan chuan Pope zasom pahni na chuan hun harsa le hun khir tak chungin a hmun hi alu anga akai shwayanga amairo chu a hamboral che chuanin hun top a in jan don ani ti in a in ziaka ti chuan chu Pope chu tunge ni kan ti chuan Francis a hi ni he hrilhlawkna zira chuibik mithiam te chuanin Pope Francis a hi a thi hnuwa ama thak tu tur hianin Antichrist alo lan theina turin kong asel don ani e ti in an lo soi boka chu thu puana inziak zol neider ati kha ania he thil hi adikani ngai chuan hun bitharemo engemoni tak ron thleng tur mutu te zinga kan telve ani mai lo mo ani lo chuanin Pope andam lo hleka he tiang thu ron vaivira ron vorlar tumna po ani thei bokani chungthil te chu voinia video a hian kan soi ho tur te chu ani e kan soi thui tak ma in video min lo en sak thin tu te chunga lom thu kan soya subscribe lawin lo omchang kho ngaya min lo subscribe a min lo thedar sak tuin kan ngen chewani achan chu video kan ron ta chwa hawa hianin mi te na kan thil shat nge turte hun local turte na kan lawin buat sai theina turte le hun local to a thilan lo ram han chaudan le vo innia an local puizel dan te kanon soi chen awangin mi te na kanin ra rin theina turin he channel hi siamani rengani ole tuna chuanin Pope Francis a chanchin te le he hrilhlawkna an lo soi ron soi chuak tu Saint Malachy chanchin te kan soi ho le anga February ni som pali sangni somni panga changkhanin Pope Francis achu Gemelli Hospital Roma admit ania atira chuan bronchitis antia amairo chu hunaron rei chuanin pneumonia ni ti an mu chuak ta a chu chuan a chuap pahni ngot mai chu alo khoya sumai baka kidney failure te aneya tin anemia thisen tlak samna te ane mai baka a blood platelets count te po aniama ama kha kumsom riat pariat alo ni to in alo upave to boknen ataksa te chu alo chaklo ve to em maya chuwan chuan Vatican lampo chuan an thei top an chua chutia thei top an chua lai po chuan Swiss guard te chuanin in vuya chul palta ka thil alo thlen rum lo na turin engtik lai po in ring rengin ramman na fel fight tak an lo nei ve boka heanin buat sai na shang awang hian mitam tak chuanin Pope Francis a shisel na chuan zwalam apanzela adam khuchak zo lo mai om mangi oti rin thelna an nei chho pha hialani hetia amboi nek lai hianin hrilhlawkna chungchanga Pope zasom pahni te chungchang thu chu aron lar le ta hlwai maya chu chanchin chu engtenge ni ti sha thiamilo tumila hrilhlawkna chuanin Pope zasom pahni te chungchang le an mo to chu Latin chongi na inziaka heng Pope te hyang kaushan haute chu hun harsa le khir tak atangin rom lal ram ti siat ani achanga hun top thlenga an enkol dan tur te chu a inziaka an traditiona an ziangin Irish Bishop Malachy chuanin kumza bisom pahni lai khanin pathian hne na chengin inlarna amua ma se he athil mu a document hi kum sangkha zanga somkwa panga khan monk Arnold de Monk chuanin aron tlang zar ta chawa
in larna mu changa a in larna mu tlangzar ani inkara hianin kum engemaw zat atla a mitam tak chuan he kum engemaw zat inkara hianin athu mu le athil don te chu siam danglam ani an ringa chu chuan an mani kaushan chunga hun local turatana pop an than dan turatana an lo in siam rem dan turte akok theini in an ngai ani suti lain mitam tak ero chuan he hrilhlawkna hi adik ngei ni in an ngaia achan chu pop za som pahnih dek le an moto te kha ain an vek wangani chumi omzia chu pop zong lo om turte le hun top thlenga pop lo om turte le enge an moto te ni ang ti kha chang taka aron soiwang ani ber he hrilhlawkna nga kankal don ani chuan lista hnuhnung ber chu kan hmuta a chu Pope Francis hi ni Pope Francis hi sheom nasatak Great Tribulation alo thlen ma a Catholic kaushan te chunga an shwai tu hnuhnung ber chu ani thei mai ngem ama hi hnuhnung ber alo ni ngai ani chuan ama ron thak tu turi chu pop tak ni lawin lemchang Krista dal tu Antichrist alo kalna tura ma lo su tu ani thei don ani sutiang ani chuan chu mihring chu khovel sarkar ro rel na lian tak aron thlenna tur le mipui tam tak buma anom theina tura su tu poimo tak ani thei ngei bukang he hrilhlawkna hi adigani ngai chuan he khovel hianin hun thar akain adai lu tanga chuta chuanin tu te mai po hi kan rin na fia kanom na hun ani ngei bukang ani le he hian omzia nei reng em he hrilhlawkna hianin in nga na fum fe anayem nge min an soi awanga ron lar le hlwai jok niang chumi chang thei tur chuanin hun local to te tuna thil lo thleng mek te le klu shang kan hmu achang te in kan ena kan chui angai don ani mithiang li Malachy emo Saint Malachy hrilhlawkna te kan han en chuanin athu soi te le pop lo lang tur le an moto zong te chu alo in ang vek hlom maya entir nam pop payas somna kumsang ka zakwa pathuma changa sangkha zakwa sompali inkara pop ni na din mun lo chel tu ania amoto a chuanin ignis ardens ti ania chumi omzia chu meikang hlwa ti nani he amoto le an na thodan hi adinang em maya nasataka anrin na li an doctrine ron do dal tu te chu dole tin theitopin arin na adin puyani popani hun lai khanin nasatakin thil athak dang lama chu chuanin an kaushan chunga te po an morala te an thil ngai dan te le an kalphung te kha nasatakin aron thakani tharau mi takle mitai matak ni in an ngai boka an kaushan rin na le an doctrine adin nge pui ema wangle chumi konga po nasataka beitu ani wangin an na tho chu mei al hlwa anga thokni in an te khin bokani chu wang tak chuan amoto mei kang hlwa le an ha tho te chu an lawin ang te em mai ani chu ina dot le a chuanin Benedict som panga na hi ania ani hi kumsang ka zakwa som pali changa kumsang ka zakwa som ni pani inkara pop ni na din mun sel tu ania amoto a chuanin religio da populato ania chumi omzia chu kaushan tlu chhea ti na ani popani hun lai khanin engthil nge lo thleng le indo pui pakhat na kha ania khati lai khanin ram sang te kha ammang anga anke da ringot ani lawa mimal tin te kha in anrin na kha ake chhia in anmang anglom em ani khovel chuanin biakin sang ti chhia ta om lion hmuwa tin Christian te chu nasataka tha chimi anni boka Europe chu nasatakin abwai ani kha he hrilhlawkna zirtu te le shettu te chuanin amoto le he huna thil lo thleng te hi thil in hmelu tugani ti an che thei ome chumi hnuwa pop payas som pakhatna aron lang vele a ani hianin kumsang ka zakwa som ni pani achanga kumsang ka zakwa som thum poko inkar chungin pop ni na din mun a chel vele a ani hian amoto a chuanin fidis intrepida ti amanga chumi omzia chu hlauna tel lova rinna ti na ani apapasi hunlai hi fascism le nazism hunlai ne na inang che maya chumi awang chuanin sa khwana ringtu te le wan tu te chu tha emo sensor emo nasataka ti sheom atela chung harsat na le boina kara chuanin arin na chu din puing het tatin langsar takin hengzirti na sang te hi adodal tlatani
ama nu a hianin phaya som panni na aron om ve le a ani hian pop ni na din mun hi kumsang ka zakwa som thum pakwa changa sangkha zakwa som nga pariat inkar chung a chel ve le ani amoto a chuanin pastor Angelica sti amanga chumi omzia chu vengtu vantir kau ti na ni indo pui panni na hun lai khanin harsat na namen lo amachona kaushan mundir thong taka da si lovin engtin nge Christian te nunna achan himang ti hi ania chen khatsuanin refugee te le chanpui ngai te aruka a chanpui china wangin silent leader ni in an ngaya tin chen khat ero chuanin tuna omdan a hianin chong tam deuh se ti in an lo du ve bokani ani na taka chuanin pop ani lai hianin indo na te chhana sang sang a thlen hun lai ani a chuwang chuanin berampu in a beramte mun hima a khallu chin ang hianin a moto le a na tho hi anin zul em mai ani chumin huwa chuanin John somni pathumna aron om ve le a ani hi kumsang kha zakwa somnga paria ta changa sangkha zakwa somrok pathum in kara pop ni na din mun chel tu ani amoto tan chuanin pastor etnauta ti amanga chumi omzia chu pastor le ko mu tu ti na ani engangin nge na atho kan ti chuanin a kaushan enkola chuanin kongdik anzo theina turin na satakin ma ala a thlipui le tui phone kara long kapteini na long chu ding taka akhal angin a kaushan enkol chu akai shwayani amoto ang chia in ama nuwa hianin pol parukna aronom velia ani hianin kumsang kha zakwa somruk pathuma changa sangkha zakwa somsari paria chung khanin popni na din mun hi alo chel vele bokani ani hiana moto a chuanin flash forum te amanga chumi omzia chu pangpar ti na nia ama hianin chinchana angreng deu akot akor fuala aneya chuta chuanin pangpar pathum in cher chhuana oma chu pangpar chu lili ania chumi na entir chu thiang hlimna le impum pek na a entir ani adot se hianin pop John Paul pakhat na kha aron omve ani hianin kumsang kha zakwa somsari pariada khanin pop ni na din hun hi alo chel vele a ani hiana moto a chuanin the mated lunai ti amanga chumi omzia chu half moon emo thachan ve ti nani pop ani chung hianin thil magdang dai de umai a thlenga ni som thum pathum chau pop ani man tia natna magdang dai tak mai in atlak buaka aborel ta ni enge thil mak chu itimai thei ama ero chu pop ni tura election na an thantlin ni le athi ni che hianin thla chu achan ve in half moon in a umani pop John Paul pani na chwani na ma hi aron thaka pop lo ni to zong a hu hanga berle mitam takina kan lo shiata kan lo bengkhon ani hial ome ani hian kumsang ka zakwa somsari pariada changa sangni panga thleng khan he pop ni na din mun hi alo chel ani amoto tan swanin de labore solis ti amanga chumi omzia chu ni na tho dan ti na le thei ome magde umai chu solar eclipse ni oklem ni in apianga athini pokhanin partial eclipse om le ani tin chu mai baga he po phianin a mission na chu khovel pumpuya anrin na hi ti dara ti zawa om theina turna sataka Malachy ania ni ina nam zong a en angmaya na tho hi atum danani adot che a hianin pop Benedict som parukna aron langvele a ani hi kumsang ni panga achanga kumsang ni som pathum in kara pop ni nadin munchel tu hi ani vele ani amoto a chuanin Gloria Olive ti amanga chumi omzia chu olive thing chung nunna emo olive thing ro puina ti na ni olive thing hi Saint Benedict thotena anchin chiana atana anlo man chau chin ani zela amai ro chu tuna Benedict hi Benedict lo om to te zong nen khanin ingkung kai na ero chu an nei hau lo thung popani chung hianin pop tu ma ina anlati ngai lo le thil thleng zen lo atia chu pop ani na din hmuna changa abang kha ani chumi wang tak swan mitam tak swanin hrilhlawkna hnuhnung lampang kan lo thleng chho to ani tin ngai dan na satakin an lo nei pha hialani ti chuan heng chen chana zong te anon thlen mal hnuwa chuanin lista pop hnuhnung ber kan lo thleng ta chu Pop Francis hi aloni tani he hrilhlawkna an soi hi adi kani ngai chuanin pop hnuhnung ber ani satlia don lova
hun har sa tak mai great tribulation anti shom na sa tak lo in chan na turatana kong khar su hong tu ani thei ome tiswan thil magde umaya lo omta shillok ne na soidan chuanin pop hnuhnung ber minga chuanin romi petera ming achuang te lang ti in inziaka tichuan Pope Francis e Argentinian mi le Italian thisen kai ni ma sela a pop ming atan chuan Francis of Assisi ti hi athangma umaya am baptisma minga po chuanin piacho ti atelani chumi omja chu petera ti na ni hei wang ta khian mitam tak chuan Pope Francis hi athi chuan ama ron thak tu tur chu mitam tak na sataka bumtu ani donani e anti hialani thupuan bung som pasaria lal pariat minga han soya po khanin zol nei der alolan tur thu le chu chuang Krista do dal tu antichrist alolan theina turin kong alo sel tur thu kan hua ti chuan zona om theita chu heng thil zong sung hi thil kheng pal nge ni a kan ma thil lo thleng tur atana kanin ral rin theina tur atana hrilhlawkna kan hmu ni ang Vatican hianin hun har sa takmai voi enge mozat alo tong to china boy na te mingchiat na te le intention na hial te po aniang Pope Francis po hi pop danglam takmai ani na chan chu mitam takin an ngai na a an hmanga em lain mitam tak chuai na zetir na te an du lawa an ngai na lo ve bok ani hemi wang ta khian mitam tak chuanin Pope Francis se hian he khovel mu thei na do sa na changa alan to lo huna chuanin thil enge molian jok alo thlen theina turin kong alo hong ani theye anti ve bokani athi ma khanin Pastor Daniel Mestro point alo soito chu thupan bung som pasari na lal paria chungchanga soile Pope Francis sa aboral nuwa amaron thak tu tur chuanin Krista daudal tu anga ron in chalin midang tam takte chu athu hnuaya da a khovel pum puya Christian daudal tu emo du lo tu te ne na sa kho pakhat din ani theina tura ma an lak dan tur te chu alo soi to a chumi hnuwa Francis sa handam lawa ataksa te ron ong rop tel tela achaklo tel tel ti an han shat phei chuang khovel mi puite chuan Francis a chunga chuan an mit an fukti te chup mai ani ama ero chu ka unau du tak te u be seina nung kan ne na chu popa ani lawa laliswa Krista chawani khovel chu ain thak dang lamanga hrilhlawkna te po aron thleng dik zelang ama ero chu chatwam po a danglam velo tur chu kanrin laliswa Krista hi ani engzong zong a thlen hnu po hianin zona in la nei theya Pastor Pope Francis hi hnuhnung berani lo chuan tunge pop hnuhnung berni ta ang ti hi zona poimo ta kani reng po kani history han enila voyeng zat nge mitam takina top na chu alo thleng don ta tia lawin buat sai ma se voin ni thleng in top na chu alo le thleng lawani Saint Malachy hrilhlawkna thu oya pomtu te chuanin Pope Francis hi hun khir tak shom na satak alo thlen ma pop hnuhnung ber ani do ne ti fin fiana point pathum an neya apakhat na chu ahming petera ti ne na a inzom na hi ni kan soi to ang khanin pop hnuhnung ber chuan ahminga romi petera ti anei don ti kha ani a Francis hian he mingi atira chuan anei kal ngot lawa ama ero chu ama inspire tu aming atana athan Saint Francis of Assisi hi a baptisma ming chu Giovanni de Petro ania chumai baka achung le kwa te hi Italian chul chuak ania chumi wang chuanin Rome ni na nen hianin ingkung kaina ngetak an nei ani apani na chuanin pop aron ni hnuwa harsat na nasatak lo thleng tur ti kha ania Francis hi pop aron ni che akhain Vatican chunga chuanin an chung ko boina internal crisis an neya tin ming chiat na nasatak omboka tin conservative le progressive polte in kara khanin in hir ngauna in sha thiam lo na athenga chuwan chuan thil a soi decision na soite engpo ati apiang kha mitam takina an soiron loi atling pahiala chuwang chuanin history a po controversial pop om chhunani e anti hialani hrilhlawkna symbol mangtaka soifia du tan chuanin he a omdan zongzong le thil thleng zongzong hi tlang pasari ti chhiata a omna turata na bulchan na ani e anti bokani chumi omzia chu kaushan sa khwa ina
thu nei taka ro a rel na a ke dar na hun a hnai ta e ti na ni tin a pathum na soihlo tak ni bok chu Benedict somparuk na ina a ban na a thelu hi ni kumzatel te me mai ke thlik sa khwa ina an lo zom le an lo von chin chu pop hian a thi ma chu a office a chwa san lawanga pop ani rengang ti hi ni a Sudan chu Benedict somparuk na hian aron bo che a Pope Francis a aron din theina turin kong alo kian ani mitam tangai dana chuan hi thil thleng pal thei ni in an ngai lawa chan chu an kaushan le an sa khwa in re bol dan chung changa a chunga lal dan in dotna thil engemuni in thak thlenga om ni in an ngai ani chuwang chuan he thil in thak thleng om hianin lista pop hnuhnung ber aron lan theina turin kong an lo sia ni in an ngai pha hialani chuwang chua atnuwa ronkal tur chu ama airo puizok le ahlawom zok ni in an ring ani mitam takin hetiang ngai dan nei lai hanin skeptics te anom vele boka chungmi te chuanin khangkum zabi chung khanin ni le thale kum mai ba ka ming te hi thak danglam ni in an ngaya tina chen chuanin heng shillok na te shillok na ve mai pop an thlan hunata na an man tangkai na tura an siam chop ni in an ngai ve bokani heta chiang a chu pop emo andam lawa an thi apiang hian heng shillok na te hi na satak main an ron al hlwa mai zelani ti chuan zo la hnuhnung ber lo om theita chu Pope Francis sa hi pop hnuhnung ber ani si chuan enge adota ron thlengta ang adot se a pop ron om tur hi pop diktak po nilawin Krista dodal tu antichrist alolan theina turata na kong lo han sak tu po ani theya mase ka unaw te uchu chu kan hlau turani law lelpa hi kan ring turania amma hyang kan rin na kan ngatlat turani chuwang chuanin kan hmalam huna thil lo thleng tur te kan hlau turani law chinchhana shang te po ron langma sela kan himna ber tur chu lel i swane na kanin kung kai na hi ani tuna hianin kan tharau hi eng ang din hmuna nge adin kan shelo ani thei amairo chu voina hun cha kan la nei lai hianin kan swalte kan sima thupa kan choi chuan kan swalte ngaidam tur le kan felo na zong tleng fai turin ama chuarin omin a felani ti ja kan sia clear tu te in zawai lal pan mal som vek cheu ro se